So let's say if we do something like this. Something like that, you know. You know. Hello, mashaka ndo toka manambana vitra mina ina Mandla Gingirikani kuma shaba na mamkela swinene ngopfu ka Nkanelo Gingirikani ni khensa swinene ku va namuntlha mi joinile haleni ku mi joinile thank you very much guys. Namuntlha ma swona ku na va shareile i timhaka ta kokwani Samsom Mthombeni va yivangini hey va ta va yivangini ku a hi se hluvula na sweswi pfuka ya va shela hayi ya mara koko outfit leyi mara ya ni tsakisa kahle I feel like I should adopt this outfit. Slava ni kopela man hamba ni ba yona. Hey, hey, akuna challenge mi vonini. Akuri kahle ngopfu vanhu tala va yinghenelelini mana sasekini. Loko ni vona ka Facebook ni swi vone sungule hi events hatlani mara hi inbyele ku kuna munhu un'wana a n'wi tivaka a nga sungula yena. Hi yo landzelela evisi swi duma hi ndlela yeleyo. Loko outfit leyi trend ngopfu ka Twitter, Facebook hinkwako a kha yi trenda. Ni vone ka Twitter ka number 3 trends, number 3 or number 2 a South Africa. So ni vone vanhu vo tala va kha va participate, vanhu vo hambanahambana va swiyimo swo hambanahambana va kha va tsakela ku va va mbale ku fana kokwani Samsom Mthombeni man. A ni swi tivi mukhadzo leyi a yi hlekete yini loko yi hleketa hi outfit ya so a yi hlekete yi va kokwani kokwani Samsom Mthombeni. Haya, may he so rest in peace man. Mara yi se na legacy ya mpahla man. Fashion digara yi khomi kahle ka ko shota no peace down. Xidloko na xona duku na rona mabendlele hinkwaswo. Xota no peace man kokani boxanga. Minkarhi ya kona loko man gen va hamba va ncaca va ndlela ku ni boxa tindlela va antsutsuma. So hey swi le ku hamle ti nga kona kwala ni nge ti tirhisa. Hey, makayina no man. I'm not really quite Samsom Mthombeni makayina tsiko to tala naswona vanhu vo tala va le ku va tlangeleni hi ndlela to hambanahambana and no ya hi twa swi hi tsakisa man and swi kahle no tshemba ku ri va nga kuma a send off yo maka government something maybe loko lockdown yi herini or something a ni swi tivi mara a swi ta va kahle because loko vulavula hi munhu la nga sungula vunanga bya Xitsonga la South Africa hi ku ya hi leswi vanhu va vulavulaka swona very hi vona. So loko ri ke mfumo wu ta pfuka wu xixime munhu wa Xitsonga ka music ku fanele ku va vona a ni swi tivi va nga xixima mani a ni swi tivi va nga xixima handle ka vona. So no tshemba ku na mfumo wu ta nghenelela hi ku ya ka nkarhi ya van'wana va kha vulavula ku a hi swi tivi ku loko ku ve minkarhi ya va show majozi ku tambariwa swibelani lebyi mubyani lebyiyani minkarhi va best post tambara tihembe hi minkarhi va beni va heka tambara tifaiduku letiya na tikepisi letiya tifupu letiya to tshuka ya hi minkarhi ya kokwani mani kokwani exitavuni Makhuvele malume ku ta kha kunjwani ku kha kuzaha wa zolo so mansandla hi ta babiya leswaku kahle ku vanhu va misava a ra hi byela swona mara leswiwani outfit leyi wa kahle ni twi nga ri yi famba na leswi hi nga vulavula hi swona mina na knowledge nkuna a ni endzeri Nkanelo Gingirikani ka episode 5 loko ri ke mi cheka laha hansi mi nga yi cheka maybe ni nga yi veka laha loko ke mi tshami yi vona episode ya kona hi vulavule hi swona ka Nkanelo Gingirikani episode 5 loko vulavula hi mhaka ya nkoka wa ku va munhu a ri na gere ya yena loko a performini vanhu va n'wi tiva hi yona hayi ku a performa hi mateki na ti skipo swa direction a ni swi tivi hi ta biwa la no tlanga mi nga beef kwalano mi nga beef ka hina kokwani Mthombeni a yi fambe na gere ya kahle man swi kahle swi sasengisi leswiwani koko van'wana va ku wa mi celebrate munhu loko a lovile hi ta fanisa ku yini I mean he's a legend swi nge cinci he's our legend Xitsonga legend I mean Xitsonga music
what to call it, Xitsonga indigenous music pioneer, you know. So we are bound to. Inge isitshele kubantu bari yini njani hayi itsikeni mayitsika vatele nguva lava va lava ku nghenelela challenge mi kuma ku xiyimo xi pfumeli kaya ku va ri cheka kumbe xana kuma ku mhani ve le ndlwini va a ri ku mi nga mbali miceka hayi no hi ri ngheneli challenge va ka hina hayi tiphinin. It was really nice to celebrate the man. So namuntlha hi la ku tlangeni ka kokwana Samsom Mthombeni a ni lava ku hindla swin'wana swa nkoka a ni lava hi languta ku vunanga bya kokwana Samsom Mthombeni byi hambane njhani na vunanga bya sweswiwani xigeza xa masiku lamawani. Maybe ni nge ngheneli ngopfu ka sweswo because we know it's 145 progression mara byi unique hi ndlela ya ku byi tirhisa ti-chord ta tinharhu hakanyingi the three major chords, you know. And mara kuma ku byi na progression yo hambana. It's quite simple and it's very unique in the sense that byi landzelela leswi va swi vulaka ka music theory va ku good music has simple chords. That's why van'wana va ta ku byela ku ri jazz consists of two notes, you know. Jazz songs would consist of two notes, like for example if I do something like you know, jazz songs will always consist of two notes. People who are actually arguing in music, that's something else. That's another debate altogether. So unlike vulavula music wa kokwana Samsom Mthombeni ku hambana njhani na music leyin'wana loko hi languta music wa afro pop kumbe nga languta gospel kumbe nga languta na xona Xitsonga xa masiku lawa ku kuma ku ti-chords ta kona ti-progression ta kona ta hambana na ti hambanini because wa kokwana Samsom Mthombeni music a wu ri unique in the sense that a wu tirhisa simple chords. Usually it will be your major chords, three major chords, just three chords, you know, and then famba na ti-debate leti nga kona ka music ku ri music wona ndi ngopfu a wu tirhisi ti-chords ta complicated. And the chords leti a tirhisa kokwana Samsom Mthombeni a ti nga ri complicated na tona. So a swi endla ku music wa vona wu saseka wu nandziha ende wu nga humi moya. Ni tshame ni swi vula ka Nkanelo ka video yin'wana ni nga tshama ni yi endla nakona kha ni tlanga risimu ra vona na yona ni ta veka la ni kha ni vulavula hi ku tinsimu ta kokwana Samsom Mthombeni hambi u ti humesa fridgini at expire because it's the simplicity that's applied there. And then swi endla ku swi tsokombela swi nandziha. So music wa afro pop kumbe ku music wa afro pop fana na music wa gospel 145, you know, va landzelela sweswi chord progression ya kona mara loko no mi komba hi afro pop, let's say maybe afro jazz, let me say afro jazz because no afro pop is something else. Maybe nga bra you masekela na mapoyisa ayangena ndwini mama vati kauleza iyo mama kauleza iyo mama kauleza nanga mapoyisa yangena ndwini mama vati kauleza nanga mapoyisa ayangena ndwini mama vati kauleza. So it will play like that the whole time. And then the chords progression will never change. And then shifana vunanga bya gospel byi tirhisa 145 progression na byona. So let's say which song can I take? Go the difference here ita kuma tempo ya at least ka music wa gospel, especially kuma it's a chorus. Hamba vange hamba vange lelisha, something like that, you know. Koku sibla ra khalugo sat komba ko khan ge samade kereke oh makayela. Okay, so
And look about the difference that the music wa kwa Samsom Mthombeni wa hambanile. I'll tell you 1-4-5 progression, even if the key is the same, key of B, right? We're on a key of B. Now go. Wangamiela mtabini mwanango, wangamiela gurilo, wangamiela mtabini mwananga, miela nunyane, wangamiela gurilo, miela nunyane. You know, so that's like 1-6-4 chords progression. But if we take another song, let's come back with the chords progression are different. Look, we compare na 1-4-5. You know, like a jazz, Afro jazz, na gospel music, especially look at the chorus. Ita kumaguru simro fanara, ita kumaguru simro fanara. Shinanga ni shama mfunda shinanza. It's still on the same key, ne? Same key, but then kumagu the progression is different, which is quite weird. I didn't change the key. Shinanga ni shama mfunda shinanza ngofu mase washi shala bere shotoko me. Shinanga ni shama mfunda shinanza ngofu washi shala bere shotoko me. Washi kumana babalaza shinanza ngofu washi shala bere shotoko me. Washi kumana babalazo washi shala bere shinanza ngofu. You know, it's 5-4-1 progression. In a same key of B. So and then another song which uses the same chords progression, which is 5-4-1. Like because that one I think like opposite, yeah, gospel. Like gospel would 1-4-5, but then 1-5-4-1, which is quite weird. And then maybe if you look at Bombo, for example, look on. Ane bombara mashanga nile bombo mina bombo lera tega mina. Ane bombara machanga ne bombo ratika legen bombo bombara machanga nile bombo mina bombo lera tega mino. Ane bombara machanga ne bombo ratika. You know, it's 5-4-1 chords progression, and it's simple chords. It's just what I wanted to show about music. With result, simple chords, marathon, pitaka progression are different. So I thought maybe it's something we should look at. Nkanelo Gingirikani. With me, Mandla Gingirikani Kamashava, Shamina in Qatar. Nkanelo Bombo. Anuku bombora machanga ne bombora bombora machanga nile bombo wina bombolera tega mwino, something like that, you know. Eka salute, minga tutumeli,